Angushakire nkatho cia mwanya muno ikwithira witete mbere kurumira Wero TV kugukia kumaria twambiririo kinyania kinya gwekinya na irware ntuko ya muchunjo kana nominations kana ithurano binini bya kiama kia UDA the corona yonthe kumantere mwanya na account ni ya Miro inyayo ina muchunjo ya kiama kia UDA kiite mwanya atu watane na mwadiki wetu wa Ndeto Phineas Imana kumantere chima kutano ethire tumenyethakia na ati antere ugo karakari na ati manto yetete mbere na untere chia makutano Phineas Imana kethira nombikwa no ithire wetu tarirakia na ati manto yetete tentereo. Ndivo ya sana wili kengaro nonto wakwethira nende wetu kinyithakia manto mwanya buraithirite ageta na mbere na kaitene kanende na aratumbite kwithira twikinya nende ne award ya municipality gituo kya kuringira kura kya Mos kara nende kithurano kinini kya kiama kya UDA kiombite kwithira kigeta na mbere na kaitene kanende twithirite twikinya na kuona kinyoringi bokura burabombite kwithira bugeta na mbere na kenda mutegeri momba kwitha ngiutarira kinende manto mwanya ande na municipality kurari na ruiri mwanya baite kya MCA arantu kwa yoro barambere kwithira nende bagiche berakya no tira umuwo orane Caleb na kuwa bakethira baemu watambaru kire kura icha muchunjo na kinya kie kithurano kinene kya mweri wena na tariki kenda na kinya ite kingine nde kira kiombete kwithira kikiro ya roboka thani ite kya mubunge wa ekoroka na women representative ara Elizabeth Kailemiano mwaruiri bagite kiena kiama kia UDA onge ni Edith Mwirigi orantu kwa yoro arombere kwethira kiwawe akumaruka kiri ruiro rorwa kithurano kya muchunjo ende omba kwethira kia na wirane ati akethira aikithurano ne kana akethira aende bene na aratumbete kwethira nende twikinya antu iba kwethira bagita na mbere na uringi bakure kwethirite kugita na mbere antu iba ithirite bakioneka wikinyevia Antonia nonto bwa kithurano ki na kinya mbere twithira kana twithira twina rwaria rwa kumake umawarungamiri bakithurano dene agituo ki mutegeri mbithira ngiye kumenyethakia kinyamantu yege nende etike kya women rep ungiora kwithira nende ekirera na kiama kya UDA ni muruwiri kana ni MC wa Koroto anwe Sara ora kinyawe thirite nende akiona na kia wendi bokie bokwithira akiyuka kya keke kana akiyuka kya tigiti na ukethira kiala kya nende mathando kuya uringi kura ante kome akithira no kwithira kiona mathando kuya uringi kura iele yake kwena kya women rep na MCA na boni ukonya nende ke kana itebibi bielebyo bina kya mabayudi kya MCA na kinya kya women rep byo kwethira nende bina mchunjo ndene ya ntere na kaitena kanende nkenda twethira nende nyuma ya presiding officer kwethira kiona kia muringi kuro na arakethira ekaira kura yeki tukaomba kwethira twina rwaria na tumenyethie burakithurano kiekiethirite kigita na mbere no ethira well amba kwethira tumaira mugambo ywa kithoirie ndukira tukwenda kumenya ni bura uthurani bobo ethirite bugita na mbere nterei karibu sana. Kama unaweza tueleza tu kwa ufupi uringi wa kura ama hii kura ya mchunjo inaendelea vipi hapa? Kila kitu iko sawa. Tunawangojea. Wameanza kuingia. Na tukiangalia wale watu wamejitokeza so far so good. How is the number? The number is we can't say now for now, we are waiting for them. Najua saa kulikuwa na lakini itakuwa sawa. We are hoping for the best before the day goes on. Yeah. How is process inaendeleaje? Is it smooth? Kuna hitches hapa na pale ama uchaguzi wenyewe unaendelea vipi? Uchaguzi uko sawa. Kila kitu iko sawa. Sijaona shida yoyote yani. Okay. Asante. Na tukirekia mtafunga saa ngapi kituo hiki? Tutafunga saa 11 jioni. Na kuhesabu leo kila kitu itafanyika leo na kila kitu inafanyika leo. Asante sana. Na mutegeri unende nwarwa mirete uringi wa kura ndene ya gituo ke Amos atumbite kwithira twikinyana kwa ile buroringi wa kura bwithirite bugita na mbere na kintu kengi kira nyange kumenyethia ni ati nende kinya kithira kwina mathanduku kana kwina ithanduku ria MCA ni ati nende bonde ba UDA kana aspirants ba itikia municipality ndene ya wade municipality tene kia MCA ibombite kwithira bakiche bukakia no
kia umo wonende ende amona bono ntubuni ntubakare kireoro no bokwe na madando ko yoringi kura ntere na kaitena kane ende kinyoka idoro kele kia madando ko ile na uringi bokure bwederete bugeta na mbere urakwagirite araba kuda baito tarakia bo batinga mwankadha 11 iriyo gitio keki kedira kekingawa na tukirekeria nende mutigeri nkumenyithia tukethira tukithia taira konto mwanya okutona bura kura icha muchunji kwethira igeta na mbere na rakinya nende antu bakwithira bakiora kwa witoria kwa wingi kendo chala ura bakenda omba kwethira aikinya ndebene na kintu kiro kwenda kano kwendeka kwethira weka mata nende ne kibande kyaku kiro komba kwethira wikinya thakia na kyo kenda omba kwethira ukiaila kwa kithira no andikithitwe kwethira kiringa kura icha muchunjo ntuku yerware na nkumenyithia nende tukethira tuketa na mbere ukumenyithia mantu buraya kwithira geta nde ne yetuo mwanya mwanka muthia tukethira tukiwatanaira na uwe gicoka kio wewini ndene chia studio Ibugo kariuntere cia mutindwa kie muchunjo yoyo wa kiama kia UDA kira gitongoretwe ni munini wa Rais Daktari William Ruto ni muchunjo irayo kubwithika ntere mwanya nthigurune yetu ya Kenya na andiki betu bantheto ibambite kambi ituone mwanya bira biena muchunjo yo kiama kia UDA na baketha betu menyithia maingi aura ntuko yete tena kinde tushia wero tha mwanje twa kumenyithia buramanti ya kari ntere mwanya